Hi, I'm Desmond. Hi, I'm still Desmond. Hawu, ayikhona madoda. Noma ungakhipha, I'm still Desmond. Hayibo. Akusiya kini le TV. Ngingu-Desmond. Hawu. Angikesheli anoma ngalobola angilobola ngasheli sika madoda ubona ngivuka ngengoma I'm in a good mood. Hawu, womshana. Wahloba kangaka, wajabula kangaka kwente njani? Hayi kunebhencane lengilibambile ke wena sika manje ngifunele ukuthi ngithi chu yabona Hawu, ikhadi lakho lempesheni ngitawusebenzisa nje 200 300 anginayiqeda ke mnethu uphinde ke ungiside ke ungayithi vu ubvala emlumo ke ngisho ngibuye ongikushale ke ungigathela ke ngavivieni ngiyaqela ke mnethu samplifu ngiboleke nje nalo ikhadi lakho Manje lo mntwanyana akwamtshela ukuthi unemfati. hayi ungibuthile ngamtshela ngathi hayi mina emfati nginaye mara asikho serious hawu ngaphinde ngasho ngathi kulobula ngalobula mara ngizange ngalobula lokhu serious Hawu. Mfati ngihlala naye futhi mara asihlale lokhu serious Hawu nginetindzaba letimbi ke mshana. Mina likhadi lami ke angizange ngilitshintsha solo ngisebenzisa lela kudzala. Manje angiqabanga ukuthi liyasebenza noma lisasebenza. hawu ukhululeka kabe mzana ngikuphathele indaba lethi emnandi ke mina uthi sasa ke wonke umuntu lohlulekile ukutshintsha likhadi so lo usasebenzisa ke lela kuzala ke legold akakatshintshi kulela nyalo lase Post Bank akakhululeki ke leli khadi lakhe zolo lisasebenza angaya ke labe katayile ekhipha khona imali itawufike iphume lisasebenza nje njengaqala nje kuthi lokutshintshile akakhululeke nje nawe nje lesalikhadi kambe ngolisebenzisa litawusebenza. Hawu womshana usho kanjalo. Usho ukuthi noma ngingaye ebank noma ngiliphi ibank itawuphuma le mali. Hawu usisasa kulungelo lakho kusi wena imali yakho uyikhiphe kunoma ngabe ngiliphi ibank lo ufuna lona wena mself lokho uthi noma ngabe ngiliphi ibhange lo ufuna ukukhipha kulo wena itawuphuma leyo mali khululeka ke noma ngabe ngikuphi labo utayile ukuthi uyithola khona ngaphambilini hamba naleli khadi lakho lona leli lijala itawufika iphume imali yakho lesinqephetheliso sakho usho njalo ke sasa uthi ayehlisana umoya akasengakafiki ke malanga ukuthi lingasebenzi usutawusho ke nasekafikile malanga ukuthi alisasebenzi kepha kwanyalo qhubekani ke nelisebenzise shonani khona ke lisasebenza kepha kwanyalo letha Hawu angifuni mina nelikhadi lami. Futhi ngiyomtshela mina esebenzile ukuthi uhambele eMantfombatana. hayi nawungafuna elikhadi phela ngidakuqosha weVivian wesese sonzela ngala emtshele ukuthi sisini la ekhaya Hawu, awuvaka nangomhlobo. ungafuni ke khipha ikhadi Angiyinzawo.